Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing sedang bansak tak biang hak kelam COVID kat kendai haki katu kat ni kejela kari kala penong ye katenat kakuat kekya jong kejela Meghalaya ban pet ngor bahabat ban pen kriak bakani ke kelam kana sapriang bat ban te la kam ya kana du basdang habaya kran bu assistant director jong ka health service ubadairu medical superintendent jong ka civil hospital Shillong u Dr Andreas Dakharu laya thu bakatenat kakuat kekya jong kejela kala pen kriak ban ya khun persya ke kelam COVID lada kawan ban kata biang ya kejela Ulang bayar mentah lapan krek khatway tili ki jing tia balada don ni ki dakishen jaga jing pang COVID kin la ban pendon kami ki haswa ban net test balada kapau bakam de ki jing pang COVID kin sapha ban tia bat ki we ki nong pang Dr Dakharu laya thu ru bakani ke jaka ajing sumar kapan krek bat pen biang baka oksigen kan biang balada ka don kaman pen klan shu ru kin sale ya kani Ulaban rap ru dak baong balada bun ki bayo ya kani ke jingpang ken sabu kerpang ya ka wat ka badai na ka benta ka jongki kumba kalong ki snam ki baladam ka ba ki labu hadu shispa tam ki jingthia kerpang na ka benta ki tu ki basak ta ha kani ka klam ha ya na kalang ni kham sange ai ni bu hi ka to ka detri ki jingthia bang i prepare nam ta ki covid patient ni dan kumba menta ni dan kumba si khabe jingthia ya menta ha ka bang ibu ya ki nunu nong pangbawan bat kini ki sign symptoms mo kung kita kisin jang covid te nangiyo om kita kinong pang ada ki warning ibu sya kini ki wan ni test swa nangi test swa te la kalong negatif dan ni sap kaya apa ki bat ki we pada kinong pang ande bala kata ro teng mala dan ki we kinong pang ki bom dan sign symptoms dan nangi kaya bat po yo so ko ngibut bana ngano ka procedure ki nangi test swa tengi la pa kinong positive jadi kan dadan pada kata yang spread kata ta ngim pada ibu kan penunu spread apa hospital tinggi ya kejing tia ing na prepared ni don ruka ketiar kita demi kibiang ni don ka central oxygen supply bala na central government ya ha dum ta la setengah habat khut kalai dan ni sending jar kinda ha ni don ke generator ban ran ka tinggi don ki ventilators ki ka oxygen concentrator ki don in position te kijing tia yang matang ida bot general patient dari ada ka dan ka search la ni kana no ka jing kiu jo ka covid dan insa le ka badan kam ha ka bangin da ko mun system ngin penduna ka to ni tia nam ta ki wi kijing pang dan insa bu special ward nam ta ki covid ti ko mun ha ka to samba la da phi ni la bu ko ba ha sis pa la po ha do ka pa bangin pun ka ayu ha do sis pa pho bro jing tia ada ki singi bangi ha pan kiu Sementara pada hal lara kapaya ada batangin haplo siteng na ka hospital banbo. Te kabar pada kadai bangin along ready lepa ke Sauli ketika step down hospital Sauli ada ka kes kebun kata-kata dan kita aman aktivit bang kata iban. Ra ikinong pang kibam sistem ya sa tayo. Kibam sistem yang ibu ihin ne. Kibam sistem yang dan itu belak hamjam dan ibu sa tayo po step down Sauli. Vaccination mara katuga lenya ka district. Tingin ang nina sibil ngi ke ngim daidan mentai ke vaccination ho ni penbore ki staff ni ngi ke yo ya ke vaccination kuma saus pa san phongot ekin ki staff ngi kila yo den mut kidang dot ki ba no ki ba lon tre tending athai ka coverage hakasti jungi ka namte baru ka no athai ka to pin hak kali na po ka na ki district level maki ki bale pang hak jela thrai katkum ka jing yo jing tip jing pi kan longut ki don bat hak ka kategori ayu ki ham Pensyaro kan tip ne to sinya sio snot tengah pun ngapun super state dan asu kumbas samut tambah ke kemdere ki pada sistem kata-kata te imat ki don ha isolation dan ambakla te tangi we dena ne krimse ngamdak ka te ba na thai yu cha chu ka IDSP income tip number ba na kham tip e kini ka kes tambah long asite badam samut